One of the principles was respect for the Constitution and the law, agree on a program that prioritizes serving the people. Xandla xa President Paul Mashatile u tshemba leswaku mfumo wa vun'we bya mavandla GNU wu ta gimeta ringu ra wona ra ku fuma. Members have to be very aware that they will only have access to the funds that are in the pot, that are actually in the pot. Pension ya two pots yi vange timhaka, vathori van'wana va dye mali ya pension ya vatirhi. Kasi eka mitlangu Kaizer Chiefs va lava ku sungula nguva ya PSL hi Kinki, va ya tlanga na Marumo Gallants hi Sonto. I half ku bile awara ya 5, mina ni amukela Nsombani mi tiselaka mahungu riperile. Xandla xa President Paul Mashatile u ri una ntshembo leswaku mfumo wa vun'we bya mavandla GNU wu ta gimeta ringu ra wona ku fikela nhlawulo lowu taka. Loko swi teka swihehlo swa vukungundwani bya VBS ehenhleni ka Holobye wa Vululami Thembisi Melane, Mashatile u ri nhlamuselo ya xiheri yi ta va eka xiviko lexi holobye a nga ta xisa eka President Cyril Ramaphosa mayelana na mhaka leyi. Xandla xa President Paul Mashatile u ri a nga ni kanakana ku ri mfumo wa nhlengelo kumbe Government of National Unity u ta fikisa malembe ya 5. Mfumo wa mavandla ya nhlengelo wu simekiwe lembe leri endzhaku loko ANC ri tsandzeke ku fikela nhlayo ya le henhla tivhoti eka nhlawulo wa ku hundzaka. Mashatile vula leswaku GNU yi ta khomelela tanihileswi timitsu ta yona ti nga enta. Mashatile u tlhela vula leswaku varhangeri va mavandla tipolitiki va karhi ku tirha hi matimba ku lwisana na xiyimo xo tika xa ikhonomi. It's not based on sentiment. So it's not like what we like, it's based on principle. One of the principles was respect for the Constitution and the law, agree on a program that prioritizes serving the people. So whoever deviates from that, they will live alone. The GNU will remain because of that strong foundation that we laid from the beginning. Xandla xa President loko a angula ehenhleni ka swihehlo leswi nga kona mayelana na Holobye wa Vululami Thembisi Melane. Mashatile u ri Simelane u ni timfanelo to tirhisa tindlela hinkwato ta vululami. Simelane a ri emahlweni ka ntshamo wa komiti ya Parlamente ya timhaka ta vululami vhiki leri nga hundza ra Vuntlhanu mayelana no lomba mali kusuka eka Gundo World Solution leyi a yi tirhisana na bangi ya VBS hi nkarhi lowu a ri meyara wa masipala wa Polokwane. Mashatile u ri Holobye wa Vululami u ta nyika xiviko eka President Cyril Ramaphosa mayelana na swihehlo swa leswaku u vuyeriwile eka ku phangiwa ka bangi ya VBS. Well, what the minister has done, if you noticed, she subjected herself to due process. She came to Parliament to explain herself. Yesterday, the Secretary General indicated that she's also agreed to go before the Integrity Commission. She will also meet with the President. The President is back in the country. So my position is that let's allow that due process to take place. Xandla xa President u tlhela vula leswaku ku ni mapfhumba lama nga le ku languteni ka vanhu lava khumbekaka eka ku vutliwa ka vulawuri bya mfumo kumbe state capture. Hofisi ya tipenceni PFA na hofisi ya matikhomelo ka bindzu ra vuvekisi bya swa timali FSCA va vilela hi tikhampani leti kokelaka vanhu mali ya penceni kambe va nga yisi eka vuvekisi. Leswi humetani hi loko vanhu va endla swikombelo swo nyikiwa xiphemu xa penceni kumbe two-pot. Mamiliyoni wa vatirhi va karhi ku endla swikombelo swa two-pot tiko hinkwaro kambe vo tala va vikiwa ku va va kuma mali ya vona ya penceni a yi kona. Vatirhi vo tala va nga ri na vutivi bya matirhelo yantshwa ya ndhuma ya pensheni ku nga two-pot. Hofisi ya nkwama wa pensheni yi paluxe leswaku van'wana va vathori a va le ku hoxeni ka mali eka minkwama ya tipensheni ta vatirhi. Va ri tin'wana tikhampani se ti na 20 wa malembe ti nga ri ku hoxeni ka mali. Va ri leswi i vugevenga naswona tikhampani ti fanele ku teka vutihlamuleri. If you look at the numbers will vacillate between 80 and 82%. To the year end March 2024, the number was 82% of matters finalized were
were dealt with in one way or another, an employer not having paid their contributions. Khampani ya Momentum yi ri kume swikombelo swa 16 wa magidi kusukela loko Two-Pot yi pfurile. Va ri va hakele vanhu va kwalomu ka 33 wa magidi hi ku tlula vhiki ntsena. Swihatetano khampani yi ri yi langutele ku hakela kusukela ka kwalomu ka 20 wa mamiliyoni wa tirhandi ya mali ya xibalo kusuka eka nkwama wa vona. I think I can probably speak to that specifically for the umbrella fund business, where we've seen something in the order at this point in time, something in the order of 20 million, towards taxes. Swihatetano Financial Sector Conduct Authority FSCA va hlohlotele vatirhi leswaku va byela tikhampani leti va tirha eka tona hi ta swiphiqo leswi va hlanganaka na swona eka Two-Pot. Members have to be very aware that they will only have access to the funds that are in the pot, that are actually in the pot. So to the extent that their employer has not been contributing to their retirement fund as they should have been, and the size of that pot is therefore smaller, that means that they will be limited to actually what's been paid over into the pot. SARS yi langutele ku vuyeriwa swinene hi tirhelo lerintshwa ra pensheni. Tikhampani to tani Alex Forbes ti ri mali ya xibalo leyi nga suka eka Two-Pot yi ta va kwalomu ka 300 mamiliyoni wa tirhandi. We were originally expecting in the industry between 50 and 100 billion to be withdrawn in this first round, but based on what we've seen so far, we think it's probably going to be at the upper end of that estimate. MaAfrika-Dzonga va lemixwa leswaku va teka mali eka minkwama ntsena loko swi boha. Muavanyisi Nkosinathi Chile u bakanye swivangelo hinkwaswo swa xikombelo xa khale ka President Zuma hi mayelana na muchuchisi. Zuma u ye ecourt a lava leswaku Billy Downer a susiwa tanihi muchuchisi eka ntengo wa vukungundwani ehenhla ka yena ecourt ya le henhla ePietermaritzburg. Namuntlha khoto a yi nyika swivangelo swa xiboho xa Nyenyankulu xo bakanya xikombelo xa Zuma. Muahluri Chile u ri xivangelonkulu xa xikombelo xa Zuma a ku ri makungu ya ntengo wa Zuma ehenhla ka Billy Downer, kambe sweswo a swa ha humelelanga. Matshalatshala ya Zuma yo tengisa Downer ya bakanyiwe hi khoto to hambanahambana ku katsa khotonkulu ya appeal. Zuma a lave ku tengisa Downer mayelana na swihehlo swo humesa vuxokoxoko bya xihundla bya mayelana na rihanyo ra yena a byi nyika muteki wa mahungu Karen Mon. Hambiswiritano hi 2021 muavanyisi Pitkon u kume leswaku sweswo a ku nga ri ntiyiso. Zuma u se a kombisa leswaku u ta endla appeal ehenhla ka xiboho xa namuntlha hi muavanyisi Chile. It is on that basis that we're trying to find out exactly why are they bringing this application, why are they appealing against this judgment, where Judge Kuhn, a full court, also pronounced on it, the Supreme Court of Appeal pronounced on it, the Constitutional Court, which is the apex court in the land, has pronounced on it. I am concluding that Mr. Zuma has no interest in seeing this matter proceeding against him. Mhaka leyi ta tlhela ekhoto hi Nyenyanyani lembe leri taka. Vaaki va le tindhawini ta migodi eka Sekhukhune a va tsaki hi mafambiselo ya ndzawulo ya swicelwa. Va hehla ndzawulo hi ku tsandzeka ku tiyisisa leswaku tikhampani ta migodi ti landzelela swipimelo swo thola vaakatiko. Vaaki lava machile va ya tihofisi ta ndzawulo ePolokwane. Vutivi Maluleko u vika kusuka ePolokwane. Vaakatiko va miganga yo tlula 20 kusuka etindhawini ta Athock na Hankwana va pfarile heke yo nghena etihofisini ta ndzawulo ya swicelwa ePolokwane. Lawa hi yan'wana ya matshalatshala ya ku va swirilo swa vona swi tekeriwa enhlokweni. Va lava ku vuyeriwa eka swicelwa leswi ceriwaka emugodini wa platinum wa Bokoni lowu kumekaka etindhawini ta ka vona. Va hehla leswaku vaakatiko va ndhawu liya a va vuyeriwi kusukela loko mugodi wu pfuriwile endzhaku ka loko wu pfuxetiwile. A ri bereka mun'waka a ku na n'wana a bereka mo mafyani mola ku na n'wana e le gore nka rarerare vana va le va mani va muxite xikolo ka muxupa ri mani o muxixe n'wana lo xikolo ngani more especially ri bola ka ta stage wa ka moebong wa mine is too much a vana va tlenga ko va tla va bone ntse ri bona ngwa bana jwalo re bolela so ba hirile batho mo le gore batho ba hirile gore no batho ba le ba no shetse plante go no swana. Miganga leyi
yi tlhela yi hehla ndzawulo hi ku tsandzeka ku tiyisisa leswaku mugodi wu landzelela matirhelo ya wona ni leswi ku twananiweke swona ku nga ku thoriwa ka vaaki va ndhawu liya emugodini. Ke khale re boledišana le kgoro ya diminerale re boletše le yona o tloga malobeng ge minewe ya o beiwa care and maintenance ba fokotša babereki re engagile le bona nako ena e teletšana re tlile gape maloba mo ka di-6 August ra kopana le regional manager le DMR ra bontšha gore re na le bothata jwa gore DMR ge e tiša lenaneo la bona la tlhabolola se re se bitša gore ke social labor plan mo kgoro ya diminerala gore ba e approve e le engwe ya karolo ya social license ya bona le mathata a khiro gore bana ba mabu ba lla. Ndawulo yi tshembisile ku tekela swirilo swa vona enhlokweni. Your memo has been received on behalf of the DMR. As acting regional manager, I have received it. Your document will now be sent forward in the DMR for further processing. Vulawuri bya mugodi wa Bokoni Platinum byi tekiwile hi African Rainbow Minerals hi lembe ra 2022. Eka xitatimende, mugodi wu angurile leswaku wu tirhisile tipulani ta wona eka ku thoriwa ka vaaki va ndhawu liya laha miganga yin'wana yo hlaya yi vuyeriweke. I Vutivi Maluleko wa mahungu ya SABC a ri ePolokwane. Vaakatiko van'wana eka masipala wa Gaetsebande va ri va karhele ku tshembisiwa n'weti hi timeyara ta masipala. Masipala lowu wa xifundzatsongo wu na nkombo wa timasipala ehansi ka wona naswona a ku na vukorhokeri eka kwalomu ka hinkwato ka tona. Leswi endle leswaku Holobyenkulu wa Mpumalanga Mandla Ndlovu a nghenelela. Msigalikwa Dipaliseng Mkhondo Govenbeki Dr. Pixie Kasime Likwa hi tin'wana ta timasipala leti tikeriwaka ku phakela vukorhokeri lebyi eneteke ka vaaki loko masipala wu ri un'we ntsena wu tirheka kahle ku nga wa Chief Albert Lithuli. Vaaki ka masipala lowa va vule leswaku masipala wa tsandzeka ku va phakela vukorhokeri lebyi eneteke. Vaaki va koxa mintirho. Yeah, we were just sitting there, we were looking for a job, my sister. There's nothing happening. Our government do nothing with us. I'm not happy. Every day, I promise us for a job, perfect life, but at the end, you not see happening. MEC wa ndzawulo ya mfumo ya miganga u vule leswaku va burisanile na timasipala hi ku angarhela naswona va hlangana na mitlhontlho yo tala. One of the difficulties municipalities is the collection of revenue, which in the main led them not able to perform their functions properly. You'll note that some are owing ESCOM a lot of money, and when we check, for the month of July, they were given a bill of almost 1.2 billion. Now, in terms of the collection, it's far less than what the people are paying, and therefore, such as they're not able to pay ESCOM as we move forward, and that's what makes them to be dysfunctional. Every month, they'll take the whole amount of money they collected and service the bill of ESCOM. Premier wa xifundzankulu xa Mpumalanga u vule leswaku va ta tirhisana na ndzawulo ya swa timali ku kota ku pfuna timasipala. Ka na vanhu lava nga riki na mati, la ka na vanhu lava nga riki na gezi, la ka na vanhu lava va nga kumeki ti-dustbin ta vona nga ti tekeki, van'wana vele na dustbin a va na tona. So hi ta tirhisana na vona ku endla sure ku hi nyika vanhu ti-service laha Mpumalanga. Premier u tlhela vula leswaku va ta rhangisa emahlweni ku thola vanhu lava nga na ntokoto eka swivandla swo karhi. Eka masiku lama taka va ta endzela swifundzatsongo leswi katsaka ka Nghala na Enhlazeni. Enhlamulo Mavasa Monga ya SABC eMelo. Yise mahlweni mahungu ya SABC. Randi yi tiyelerile loko yi pimanisiwa na timali ta matiko ya misava. Nxavo wa dolara i 17 rand 95 cents, pondo i 23 rand 36 cents, euro i 19 rand 76 cents, kasi pula ya Botswana i 1 rand 33 cents. Minkavelo ka JSE a yi ri ehansi namuntlha. Nsuku i $2,509 hi awunsi. Platinum i $943 hi awunsi. Nxavo oil mbisi $69.32 hi mphongolo.
Mutlangi wa Kaizer Chiefs Given Msimango uri i swa nkoka ku va xipano xi sungula nguva yintshwa PSL hi mahika. League ya Betway Premiership ya sungula mahele ya vhiki lawa. Amakhosi yi pfula hi ku ombana na Marumo Gallants eBloemfontein hi Mugqivela. Nguva yintshwa na masungulo yantshwa eka Kaizer Chiefs. Nasreddin Nabi u te na xipano xakwe xa Vudzaberi no tlhela va xava vatlangi vantshwa. Se swi endla tinguva ta 9 hi mpfhuka xipano xi teka xidlodlo. Naswona Given Msimango u ri va lava ku sungula nguva hi ndlela ya kahle hi ku hlula ehenhleni ka Marumo Gallants hi Mugqivelo. A good start to the league is very important, you know. You hear the cliches, it's not how you start, it's how you finish. Not when it comes to Kaizer Chiefs, you know. I think it's very important for us to start on a good note, to set the tone very high for ourselves, give ourselves momentum for the next block of games in the month of September. I think we're playing about 4 or 5, if not mistaken. Amakhosi va ta sungula nguva va ri na tin'hweti tinharhu na hafu va nga se tlanga ntlangu wa ximfumo hikwalaho ko hlwela ku sungula ka nguva ya Betway Premiership. Kambe Msimango u ri xipano xa vutiolori xi tiyisise leswaku va tshama va ri eka xivumbeko xa kahle. I think the fans and people at large should have faith in the technical team that Club has hired. We have a good quality conditioning coach in Coach Majdi, who has ensured that our fitness levels are on par to where we need to be at this stage of our pre-season. It's been a very long pre-season, unexpectedly so, but I feel we've dealt with it very well. Even the preparation games we've played in the past few weeks, you know, they've kind of given us an idea where we are as a team. Un'wana wa vatlangi lava ku xaviwaka i Inacio Miguel kusuka eka xipano xa le Angola xa Petro di Luanda. U xaviwe ti Dlama Boys endzhaku ko teka swidlodlo swimbirhi na Petro nguva leyi nga hundza. We cannot focus on the past. If we focus on the past, maybe we'll not do anything different, you know. Our focus has to go in the future, and that's what makes me move here. Understand that the club wants to do something different. They want to change, they want to make something they didn't make in the past years. And that's the biggest reason that I'm here, to do something different, try to help my teammates to do something different. And yeah, basically that's the main reason to move to Kaizer Chiefs. Ntlangu exikarhi ka Kaizer Chiefs na Marumo Gallants wu ta sungula hi hafu ku bile awara ya 3 erivaleni ra mitlangu ra Free State eBloemfontein. Kasi ya gimeta kwala namuntlha hi khensa swinene vulanguteri bya n'wina. Tsetsi Baloyi u ta landzela na maxelo riperile. Riperile ena xiyimo xa maxelo xi khomile yini eka madyambu ya namuntlha ku langutiwa mimpfula no moya leyi nga ta yisa emahlweni eka madyambu ya namuntlha hi languta exifundzeninkulu xa le KwaZulu-Natal laha nga langutela ku moya nga kona ku ya exifundzeninkulu xa Eastern kona kasi ni le ka siku ra mundzuku kona ku langutira timpfula leti nga ta yisa emahlweni kasi eka swilemukiso hi ka languta swilemukiso leswi nga kona eka siku ra mundzuku ku langutira moya leyi nga ta va karhi yisa emahlweni kasi ku ta ku ri na moya wa matimba ngopfungopfu loko hi languta exifundzeninkulu xa le Eastern Cape kona ku ya kwele elwandle ra le Cape Town kasi loko hi languta swilemukiso leswi nga kona futhi eka siku ra mundzuku ha lemukisa hikokwalaho ka mimoya leyi nga kona ku ta va ku ri ni riswa lerikulu loko languta exifundzeninkulu xa North West ku ya exifundzeninkulu xa Free State kasi ku katsa na xifundzeninkulu xa le Northern Cape kasi loko hi languta maxelo swifundzeninkulu kona u nga ha langutela maxelo mo hisa loko u languta ndhawu to fana na Pitori, Bronkhortspruit ku ta va karhi ku hisa eka siku ra mundzuku languta xifundzeninkulu xa Limpopo u ta langutela maxelo mo hisa loko u languta ndhawu to fana na Messina kasi Giyani yona ta va ri ka 27 loko languta Thohoyandou na yona ku ku langutela maxelo mo hisa leyi nga ta va eka lomu ka 27 wa degrees hi languta xifundzeninkulu xa Mpumalanga Skukuza ku ta va karhi ku hisa eka siku ra mundzuku Maxixini ku ta va karhi ku hisa kasi Middelburg i ta va eka 28 wa degrees languta xifundzeninkulu xa KwaZulu-Natal u nga langutela maxelo mo hisa loko languta ta Lundi Richards Bay Ladysmith i ta va eka lomu ka 32 wa degrees hi languta xifundzeninkulu xa Eastern kona nakona u nga langutela maxelo ma kahle loko languta ta fana na Muletswayi Tuba ku ta va karhi kusa Graaff-Reinet i ta va kwalomu ka 27 wa degrees languta xifundzeninkulu xa Western kona nakona u nga langutela maxelo ma kahle ngopfungopfu loko languta fana na Randburg ku ta va karhi ku horile u languta Glen Williams i ta va eka 19 u languta xifundzeninkulu xa North Rand kona nakona u nga langutela maxelo ma kahle kambe ku ta va ku ri ku hisa eKruman na Kimberley Upington i ta va eka 28 kasi loko ta Springbok i ta va eka 17 languta xifundzeninkulu xa Free State
a yi languteni maxelo ku ta va karhi ku hisa swinene loko languta ta Frankfurt sa Solberg ku ta va karhi ku hisa kasi loko languta ku ta va karhi ku hisa eka siku ra mundzuku languta xifundzankulu xa Northwest kona nakona nga langutela maxelo mo hisa loko languta fana wa Rustenburg ku ta va karhi ku hisa Lichtenburg ku ta va karhi ku hisa swinene Mahikeng yi ta va karhi hisa 32 degrees kasi loko ta Tosca yona yi ta va ka lomu ka 35 lawa a ku ri maxelo ya mkhomelo wa wona ka madyambu namuntlha ra perile